Hi mga ka-Ronbel! Happy Labor Day! Chill lang mo diha sa pakaluto kay holiday ron, dapat mag-relax mo. Samtang nghinuktok ko unsay buhaton ako karon kay holiday, nagpaatbang nako ang corn tuna moon kani atong lutuon. Butang atong beans. Simple ra kaayo ni corn tuna, na beans og ahos ra gyud atong ricado, so 44 tanan. Ilailahon sa ninato. In English, daghan siya common names: string beans, green bean, common bean, French beans, snap beans or snaps, inya haricot vert in French, in sa Pilipinas in English kay Baguio beans. By the way, ang scientific name sa Baguio bean kay Phaseolus vulgaris. According to WebMD, specifically ni Danny Paul Baby, low in calorie ni siya, niya naka siya important nutrients nga makaprovide sa several health benefits. Full of antioxidants di siya. Makalower niya siya sa risk of certain health condition. Yung siling bahay, napit naman lata atong saging last 4 na, so ato ni siyang i-dessert. Burbrand powder naman atong milk available, mao ni ato ibutang ko tao na to, utang to sugar. Bisan Labor Day ron, may right nga mag-relax whole day kay holiday. You can extend your family day. So di na ta maglangay pa. Dig in! Happy lunch everyone! Mga kina Ronbel Gums!